Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sakinata fi qulubil mu'minina bahjatan wa surura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa karabatihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh sinin na tomo malabiku sila surah malabiku yang ke pada riamasay rifang Allah subhanahu wa ta'ala. Tusyukur si maraja resesi na puangi sabaring ketak menemu pahadir drilalan na bola na puang Allah ta'ala yewe digaga kata sangadina untuk pasilin nerengi si di pakkasiwia parallu inari tu sempaja subuta yang ke purai papule ni si boy birjama magi-magi pa insyaallah pakkasiwiata angkai na terima malam ku Allah ta'ala nawat dingi hidup pa baraka no kulino makutoro ilolongang imatu apalan na riasromun rina pa insyaallah. Salawat na niya papasalamata tanriyan lupa ikiringan ngele malabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sinin na tamatepak na puang Allah ta'ala yang hadir. Padahal pada irisa sinin na tamatama lebih makade idi mana nangi angke masempaja subuh biri jama'i termasuk ki sitongan na tu tau na pitte puangi untuk lolongan ipalak birana sempaja subuh. Na pada merisang risisita makada yiro palak birana sempaja subuh na sengin nabita makada khairum minad dunya wa ma fiha masarutana i nanyalino lolongisa. Idi engke hadre tau na pitte ki puangi magi wakada tau na pitte ki puang Allah ta'ala apa angka sila surah salata pak pura mandri subuh naluru gatas salimu si bawa angka nguluang nagilim matinro angka to sila surah salata ro alena matat du mandri subuh tapi de nandre subuh de to na sempaja subuh ini engke hadir luar biasa na sebab papi jaluk na puangi to pura mandre subuh itajing waktu sempaja subuh na telomat berjama tau na pitte ki puang Allah ta'ala senero kinro ka mala dasar maka da tau na pitte ki puangi maka de adan na nabita al-imanu nurun yaksifuhu Allah ta'ala ala qalbi abdihi. Itu nasepak tepe tajang yang angke nataru puang Allah ta'ala ri atina tasik di ata. Jadi dek nak kada nabita di sinin na rupa tahu. Nekia makada minabita ri atina tasik di ata. Termasuk salah satu contoh amurena nabita. Manasani nabi makada angka hubungan darah langsung nasibawan nabita manasani makada nabita tuntukan la ilaha illallah riwattu melona mate magiaha namaka dolillana puade kalimat la ilaha illallah. Ini menandakan bahwa amurena nabita tania atau ipit dari puang Allah ta'ala. Ingke hadir sinin atau topik hadir pamasena puang Allah ta'ala na paringengi tubutta puangi untuk hadire kriya sengi sempaja subuh
Apa ina tu sampaja subuh pa termasuk salah satu pak kasiwiya kami nam matana ipa pole. Magi na matana na sabab wattu tinro. Wattu lunra na tinroe na suruh ki puang ngala taala makkasiwiya. Tapi tapaham madecing ipa lan agamata maka dia na engka anu marajing ipa pole rituju na pak kasiwiyange insyaallah mega tutu pamalak na natoronga ki puang ngala taala. Sininna atau matapok na puang ngala taala yang ki hadir. Inaro maga inak kada puang ngala taala rilalang aku ramalabina. Maka de a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fisilmi kaffatan. Sininna tahu matapok at-tamaki wi agama selenge fisilmi kaffah. Secara sempurna, secara menyeluruh. Magai nak kada puangi secara sempurna apa ikuyite pak we angka sila surah seleta selena sengalena ne kia jumapin si bawa alapar na lomak berjama angka to malapa bitawin na lo angka to desi sana kena sempajang iya mana ya sangi selang mate man ya pak ya sempajang ini narupantinna nasuro ki puangi untuk mutamaki wi agama selengnya secara sempurna. Apa ikutama nih pak lan agama na seleta ikutama nih rilan agama selengnya angkana tu aturan nalengi fuang ngala taala. Nasio ni aturan baik itu dari aturan dari Allah begitupun anjuran oleh malabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kapak maka dapat kesiwian natro puang ngala taala aswaso tu bawa pak natro puangi aswaso tu bawa natro agamata mapamula kotomelo matinro latu moto natro tu agamata pekuceran agama yang matro maka de yek kotomelo matinro aja tu matinro bawa sebelum tu mal jolo jenne usahakan ikut tomelo matinro tomak jene jolok apa tu matinro magai apa iya tu ya sangitin ro bapak ibu masih surang iri sangi amat yang nade na cek dek mi tahu matinro materu mate ye ko tomak jene mo jolok narat tu matinro ye ko panek tu mate maka kita meninggal dalam keadaan berwudu napa ni ko to pura ma jene to tuda jolok age pokok kutu tudang istighfar ki jolo astagfirullah minimal we kata lupulo baca pura kisi istighfar mak baca selawat si kelori nabita pura kisi mas selawat minimal we kata lupulo ibaca si la ilaha illallah we kata lupulo napa tu matinro mage nanjurkan ngegamata puwa de la ilaha illallah napa tu matinro maka de andre gurta nigi melo ilomonya puade la ilaha illallah riwattu melona mate taro lalo inalati-lati alena puade la ilaha illallah riwattu melona matinro nasaba iya rotinro masila surang ngiriasangi amate ya napa ni si kanjak nu pak yakku makanjak ni bakariangi napa to melo matinro makanjak ni jenne makanjak ni sikri insyaallah tu macalindrun nari puang ngala taala pole risipak jajan atau angkena kenala seseriati apa iya tu kunakan neto wila seseriati pak ya komelo i makki jaja komelo i makka sulang wani pitu nakiringangi makka daki angka kapalik makoro angka iya na tu nakada puangi wa min syarri hasidin idza hasada tu macalindur ri puang ngala taala pole ri pappi jajan atau angkena kenala seseriati sinin atau topik hadir. Jadi nangi kotomelo matin rolatu motor waktu moto natur agamata. Jambangi lagi pak, ya. Jambangi lagi natur agamata. Maka de kotomelo jambang koto jambat tomelo malolongan ngapalang, ya. Ikoto tamu wesewe mendahulukan kaki kiri napa to milau doang Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi ye ko to tama mak dengking
sileko tai masu sileko tu apalang ilolongan. Topura jamba masuk masuki pole WC yang mendahulukan kaki kanan, napa to milo doang alhamdulillahilladzi anil adza wa afani, yero ya jamba selang. Iye mikku itala itaye, itala ceripai, sapa pamata galu natatai tai. Itena jamba selang asenero pak. Ye kung kato makoro carana pak biringi ceripana, hukumnya sama dengan membunuh manusia secara pelan-pelan. Magi nengka ite gerehe. Ye kotolo jamba pak dene pak biri cerepai. Koto pura jamba isala yero gagaero, macek kilala ekoro. Jadi bibit-bibit penyakit menyebar melalui kaki lalat. Lutu ilala elo bola tahu macek yang kunan rewe, nandre tahu nandre nama lase tahu nasabari jambata. Batena agama tamantro isinin na tetap ikiki hadir. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poli egana atoro na agama ta makade aja nan migala de ramping ki. Ina robawang yang berlaku setiap hari. Termasuk salah satunya mak bicarai. Jadi itu agama ta sinin na tonton bikiki hadir na toro tuku mak bicara. Sampai-sampai yang kata pura madakang penelitian maka de yero nak nama kunrai sesusi wani we ke 22 sabu yaitu si nenak narani we si sabu 700 bela nasi salah. Maka di dalam berbicara agama mengatur jadi teman nak bawang maka de kelala kurangnya qaulun ma'rufun wa magfiratun khairum min sadaqati yadbauha adha. Jadi itu bicara decengnya dampengi daripada tripancaji masaru lebih daripada masih dekai. Jadi biasanya ada madece sini na tonton biki hadir ada iya de gak kebelina. Maka dari nabitta man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan kata Rasulullah. Nigi matapari puang Allah taala si bawa sori monrina puangi kalau dia berbicaralah dengan yang baik. Ye kode itu lemak bicara decenge lebih ni mamakoi nasangi nabitta. Apa ye kode itu mak bicara dece pa balle bawas si mata-mata ipau. Nah itu balewe termasuk salah satu tanda-tanda dari orang munafik. Idza haddatsa kadzaba. Nah itu to munafik yekku mak bicare mai gaballena. Tapi sini na tetap bikiki hadir. Angkatallu balle pak na palaba na bitta. Dena mariga katuma baller tujunnar. Kegayeron nomor di fil harbin dalam peperangan. Demi keselamatan seseorang dena marigaga tuma ballenasan nabita apa yekko ipau itu ngenge wa dijaji itembak yari gimate tahu. Yang kedua deto na marigaga tuma ballenasan nabita wa fil islahi bainan nas. Dua itu si salah yon ritangai ni atro ke balle nasabari balleta si pojiwi dua itu si salah maka dai nabitta de na marigaga tuma baller tujunnar. Yang ketiga deto na marigaga tuma balle nasangi nabitta maka de tuma dosa narekko ma balle wilak kayiri benena ballena bene wirilak kaye de tuma dosa demi kesejahteraan rumah tangga na marigaga tuma balle nasa nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi aja na balle si taru. Mapamula mo pa na salay bola na iyo na di bola labukas sumani. Maka de bini naki pole pa. Akadaga je yasan di maruttu pitaw na galungi. Padahal titi 10 pak na salay ni galuna okay bola na jandele pamalak ku si pulaso. Tania balle makoro pak na palaba na bitta. Kegeple balle na palaba na bitta mako ye
angka pa iro panguluta Sayyidina Ali pole pasae ipatalanginan retangas suku benena kajulawi de gaga pak jena inalipat-lepa ikajue pa Sayyidina Ali de gaga rasana nakasi sangi cangko ini numanang wena maka de Siti Fatimah hehehehe aga tu deng maka de Sayyidina Ali tima eta tasibawandi napamu manna suliwa lunrana lorong ngalon na cimpa ingat na Siti Fatimah kada makomema deng ko yaman nasu pura manimatin rosso nasoro Sayyidina Ali campa ibenena maka datima cara namu tambah ipat jika jumundi liwat lunrana maka di Siti Fatimah ini deplek gaga pak jena cara nama lampu pak Sayyidina Ali watwira udah ini bote ibenena lutu pak jewe pak apa iya tu makun raye namo salah tatai bertahan kalaman na pak jewe ya muruki iya na naballe nanjurkan nabi teh demi kesejahteraan rumah tangga dena mariga gama palle lakai ribenena makotoro si balikan kamu udah sini nanti untuk pikiki hadir aga pinantro agamata yang kedua di dalam mencari kehidupan di dunia ini nantro agamata marilah kita mencari jalan yang halal jangan menghalalkan segala cara maka dia Allah Ta'ala kulu mimma fil ardi halalan thayyibah makanlah rezekiku di muka bumi dengan halal dan thayyibah kigaya sepa halal dan thayyibah yikotollo melidorian yanre halala tapi yikoma ke ega doria yanre 10 kelajang alaletami dena thayyibah sanero magi dena thayyibah nomor dikit na lipu nomor 2 sesai tahu Yero yasa dena thayyibah nanjurkan ipuang Allah Ta'ala dengan cara yang halal dan thayyibah. Napa ni sini na tonton bikiki hadir yekoto sapa waramparang kilalan na agamata magay nanjurkan ipuang Allah Ta'ala maka anu halala isapan ajak na anu harangi karena dua teori yang diajarkan agama. Ang kedua teori pak napak guru agamata kotomelo anat tade na lo pero kotomelo anat tade na poji lo salay de na poji mas sabu-sabue nomoro siddi kotopura mas sampajang aja lalo na isaleon ratu dangetta sebelum ilo doang wija-wijatta yang kedua teori yang kedua maka de ajak lalo na patamang anu harang wattan na wija-wijatta komelo ki mita wija-wijatta de na poji lo pero kemudian yang selanjutnya nantro to agamata maka de kotopura makare su kotopura makalawang angka asile ipoliang aja ne pesipulung untuk idik ni bawang yang lupaiwi lalapure na patantue puang Allah Ta'ala tapasui pasti dekata tapasui sekena orang parata nigi tau malabo-labur agama dari agama na puangi insyaallah dijamin de na kesiasi naramate Pak Dek pegaga tu Pak Tauhid malabo-labo kul agama na puang Allah Ta'ala pada akhirnya menderita kasiasi naram mate. Kemudian naturo tu agama ta makre angka tu Pak pasan na puang Allah Ta'ala malak deki na suruh jagaiwi kigenero naritu pelaksanaan salat 5 waktu. Terjagai lalu sampaja 5 waktu ta ajak tercapak-capak sampaja 5 waktu ta. Pokok napa itam itu ni rumah kedawala mati nama cinrola mas sempaja komunrin na imangi sebelum ia ya sempajangi yolo na imangi rimon rimateku. Kemudian yang terakhir natoro tu agamata maka dei itu to dua pajajiata tarolale makanja attu malita makanja bate talori dua tu pajajiata. Kamarisa ngepak maka dei itu to dua pajajiata puam malino. Yeko masare are inyawana to dua pajajiata yakin dan percaya musti sussato matu na pitangi puang Allah Ta'ala tapi yeko marioran niatin to dua pajajiata pa yakin dan percaya insya Allah musti dece na pitanga ki puang Allah Ta'ala upan na angka tahu agi na jama yato masalah salang turita lepoin do kajena
agi na peja itu maruttu tarolali na parissa alena peramugi milawa damperi dua itu pajajian na aja tatajang bapak ibu malepa tahu na paki milawa dampang mate amman itu dua pajajian na paki milawa dampang apa dia na cek dia tahu na tunda milawa dampang tu dua pajajian na pada akhirnya dia na sempak milawa dampang na mate indo ambona. Napa ni sini na tetap ikiki hadir ridallahi fi ridal walidain maka dari yona tu puang Allah taala tak gatungi kuriona tu dua pajajiatta wa suhtullahi fi suhtil walidain cek na puang Allah taala tak gatungi ricaina tu dua pajajiatta. Ang kasih di sahabat na nabi pak dia senge Uwais Al-Qarni. Iya na Uwais Al-Qarni salah satu sahabat yang dijamin oleh Nabi masuk surga setelah Bilal bin Rabah. Yero Uwais Al-Qarni pak kalolo nakan nalasa oli mitani malasa Uwais Al-Qarni macen ni makbura degaga pak burana. Yero Uwais Al-Qarni angka indokna masaro-saro lasa. Waktu na tudangi Uwais si bawa indokna maka de indokna na memagi-magi wuli pijak itana marajai napaka lisur pamasi na puang Allah Ta'ala. Nangi Pak Uwais Al-Qarni kasih tahu pak di tahu kasias gangkan nama pikri maka de pikri carana upak kali ja iya jena indoku di tanah Mekkah. Baja-bajan nai Pak Iro Uwais Al-Qarni Iyana ele malay anak sapin na kukungi mindri bulu enapa nalarian no. Tungka ele makor. Pokoknya yana ele malas si anak sapin nalarian mindri cupu na bulu. Lati matu yasit nalaria sinno. Yitek ko bali bolana. Maka day bali bolana ay malasalasay kapang Uwais. Maginang ka anak sapin tulikok ko mindri na pailarian no. Makomoro pa tungka ele pada akhirnya makadani Uwais ay urasa wulle ni kapas sopo indoku mindre tanah maraja. Ternyata selama ini Uwais latihang melo rengi indokna pindre itana Mekkah sabat taupat di tau kasiasi diga ongkosok na mindre tanah maraja. Pada akhirnya jok ketongan ni Uwais. Jokke na rengi indokna lo tanah Mekkah. Dari tanah Yaman ke tanah Mekkah. Waktu nalatu iko Mekkah matawa apa ni? Waktu na matawa apa Makkah da indok na puang tak dampengi dosa na anakku. Makkah da Uwais indok ajak na iya telawat dampeng ripuangi. Idik na telawat dampeng ngali ripuang Allah Ta'ala pertama ki suruga. Makkah da indok na magi nang kana. Makkah da Uwais indok pasan naga mata yekko idi natama suruga waturu idi musti tepaccio to katama suruga waturo pak doangan na Uwais milawi make puang tepappa jangan kak lasakku purana mata wapa matar rupaja lasan na Uwais Al-Qarni. Sebelum kembali ke tanah Yaman Uwais Al-Qarni menyempatkan mengunjungi Rasulullah Muhammad SAW. Niki waturo pak degagai nadapi nabita apa nabita lawi mamusu. Jadi mata Rasulullah yang bini nabita maka dia yekong ke matu nabita lisu tasallang ka maka dia sallan na Uwais Al-Qarni. Watun nang katongan ni nabita lisu irampingan ni nabita maka dia surun Allah Ta'ala. Watun tajok kalau mamusu angka sahabat riaseng Uwais Al-Qarni milo mewa kisuruntu dia kina sebab masih ke imelo lisu lo tanah Yaman mata Rasulullah ngiri edi. Aga napuada nabita mata rugi limita mana ngi sahabat na maka dia sahabatku upan na siruntuk ko si bawa Uwais Al-Qarni sure lalo milo doang ko tama suruga na saba iya tu Uwais Al-Qarni tau ijami tama suruga na saba aturuna ridua itu pajajian na. Pada saat itu makutana ni pangulut ta Umar maka dia surun Allah Ta'ala aga tanran ni Uwais Al-Qarni maka dia nabita balat tuliman na kasi nasaba pure na kan nala sa oli liwatwiro panguluta Umar bin Khattab iya na ang karombong nga pole tanah Yaman melo tanah Makkah loy matajang makutana makda taisa gaya senge Uwais Al-Qarni pada saat itu ang katong rombongan tama si bawa Uwais Al-Qarni maka din rombongan Uwais Al-Qarni sedang menjaga unta di belakang
jok ni pangulut ta Umar lo mintai mak beresalan ni assalamualaikum waalaikumsalam niga satta maka de wis al-qarni watwiro ana Abdullah iya na ya sang Abdullah mak zaman ni sebab pangulut ta Umar matteru memang curiga pangulut ta Umar matteru nagilip pala limanna ni teballa limanna maka dani pangulut ta Umar anta Uwais al-Qarni idi na Uwais al-Qarni na suruh kak nabitta tello doang kak barata maka suruga na sebab idi termasuk ni tau ijami kita masuruga setelah Bilal bin Rabah aga hikmah na sinin na tong topiki hadir maka deko tumadora keridue to pajajiata aja lalu ni taja ngalei tamaricing tapi upanna menyamakin nawe to dua pajajiat teridi mariorian ni to dua pajajiat teridi insyaallah yakin dan percaya degaga pamalat na sagedin na jeci bawa si mata-mata na pitanga ki puang latala lolang kolebok na lino. Inilah yang kira-kira sempat kami sampaikan pada subuh kali ini memagi-magi ritu agang kay palatu kang iwat dingin na barakka puang Allah taala memagi-magi sinin na pakkasibiyatta mapamula sempajat taraweta sempajat paralutta sempajat sunnata puasata pappabukata memagi-magi angkai na terima malampu puang Allah Ta'ala na wadding hidup pa baraka no kolino makotoro hidup pa apalan na matur seremundin na pa insyaallah lebih dan kurangnya mohon dimaafkan hadanallahu wa iyyakum ajma'in wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.